بالبجارة الديمقراط جيبوها البجاترين سلوكاتية أمريكا خانم هيلاري كلينتون قوت أو باوردك كتير بلقهانا حتى تاوان داعش لديجي كيمانيين أولي بجنوسايد بين بنافكرن خانم كلينتون خو أخذ برفي باري تفي كوشتا دي بريكانية دي جبو كوش كاسبي. The International Council on Jewish Women بشتفانا كي خانم هيلاري كلينتون جي برسيكا أجر أوكا دهان أندام كونغرسيو نافندين دين أمريكي تاوان داعش لديجي كيمانيين أولي وبجنوسايد بناف بكا. Yes, I will now. And I will because we now have enough evidence. بله از دنها بکم چون کتر بلگهنه از باور دکم برای چند ماهان اف پرسش من هات کرن من گوت نشان قانونی به وی پیوره هنه چالکوانین ازدیکو لسروی مجاری کاردکن راگهاندرین خانم کلینتون بگرنگی لقلم ددن و دبیجن او بزاوین وانجی بهز دکن بتراج سالکه دی کنگرسی امریکی دا داخواز هنه حکومت باراک اوباما دستواجه جنوساید بکار بینج بو کارن داعش لدیجی ازدیو کریستیانان و برپرسن وان تاوانا جی بگهن جزای خو خلکی بگونه و سیویل بین پاراستن. And it is important that we don't leave anyone out. You know, certainly the Yazidis. گرنگی ام کسی جوانج بیر نکین به تایبەت ازدیان و هر کارکیش دستی مبید بکین حتی بالا جیهان بکشین سردر دیوان. اوه خلکی هری آشتی خوازن و هجای هندینه با آزادی بجین زاروکین خوامزن بکن. اوه مافکی بنگهینه دویج بیر نکین کو کماتین اولی بشکن جواکا نفنتوی. بحث هيا كوش كاسبي يان وزارة درفها أمريكي ناوي جونوسايد دانتا سركارن داعش بالتني لديجي ازديان وأفا بويا جهن الراحتية هناك أندامن بارزيارن كونغرسي. The administration reportedly is considering declaring the ISIS mistreatment of Yazidis to be genocide. تيد گوتن حکومت هزرا هنده دکت راب گهینت کو رفتان خرابین داعشه لدیجی ازدیان جینوسایده براستی اوه کارکی باشه از وی کاری هان ددم بله چه نشان نینن کو کریستیانا وگرت و اوه تشتکی به معنایه به هزاران قربانیین هریشن داعش لسر شنگاله تاوانن في كومالا راديكال فدگرن کو خانم هيلاري كلينتون وانا ببلغين جرينج ددتا ناسكرن اما زورج بعد اكيد ما بيرنم هفت قيچبون ام برنوي مالات الحفر كيرن نزينغا اينا كمد بايك بون دتو هادن لسازوي كاد بجاردن ام برنا مالكا موسر سعد دو شيفي دزارو كن ممون دريكي آوي حساتا هر دو يعني چما والبي من خود دريكي قاف حساتا زارو كن ممون بخود دريكي قاف نبو حساتا خود مديشتينا فتسين بخود It's a very important اوه بیرو که یکو دستواجه گرینگش رفتاره کیره هجای ویناوی بد از پیش راستم مبلگین پیدوی هنه که یا قومی جنوسایده به مبس هاتی انجام دان نه بس با کشتنه بلکه با رامالین کریستیان و کمانین دین اولی لی روشالات ناوین لی دورنجر کنترول داعش. هيلاري كلينتون خانم سروكي بري بيل كلينتون باريزر انداما جواتا سيناتوران وزير درفيا امريكي بو نها او كانديدا هاري بيشينا ديمقراتا جبو سروكاتيا امريكاو دا كامبينا خدا خو اخستيا برپرسياريا هندي كو تاوان داعش لديجي كمانين اولي بجنوسايدين نازبكا